Yongere ngusuhuze wahisemo kuntega amatwi, wahisemo neza gukurikira iyi channel yitwa Love Story and Advice ikugezaho ibintu byiza gusa. Rero muri aka kanya ngiye kukwigisha ukuntu ushobora gusharinga data umuntu utazifite ukoresheje phone ku yindi. Hari ukuntu uba uri kumwe n'umuntu ufite megabyte ariko ukabura uburyo yagusharinga megabyte kubera ko utabizi. Aka kanya rero nibyo ngiye kubigisha kugira ngo muze mu sharingana megabyte. Niba ufite smartphone n'undi afite smartphone afite megabyte agusharinga, mwese muzikoreshe ibintu birushaho kugenda neza. Ni byiza gusa icyo nagushishikariza, wakora subscribe ukanasharinga kugira ngo bigere kuri benshi. Muhawe ikaze. Ikintu cya mbere ugomba gukora rero, murabona application. Izi ni application mbere na mbere. Ubwo turahera ku muntu ufite megabyte, ufite data, kuko niwe urabanza wagira ibyo afungura. Cya mbere urabona application, uraja aho ngaho handitse setting, noneho urahakanda, nuhakanda urahita ubona setting nyirizina. Umaze kubona setting rero, gusa nizere ko turi kujyana ntawe uri gusigara inyuma, kugira ngo ibi bintu twese tubyigire hamwe, kuri buri wese ushaka kubimenya ko bagera ko babifungura. Urabona ahambere handitse network and internet, urahakirika. Uri kubona aho usigera ahantu hari internet, calls and SMS, simu, airplane mode, hotspot and tethering, data saver, VPN, private, DNC. Ugeze aha ngaha ukimara kuva kuri network and internet, urakirika aho hari hotspot, ite ugeraho hotspot and tethering biri uve kuri hotspot, urakirika aho handitse with hotspot. Ubwo numara kwakirika urahita ubona use with hotspot. Ako kantu ubwo urahita ugakirikaho ka use with hotspot. Nizere ko muri gukurikira mwese ahantu tugeze. None ubwo uragakirikaho kugira nyine ugafungure gafungu. Nizere ko mwese muri kubikora. Ubwo murahita mugakirikaho niba hari abo turi kujyana. Ubwo uramara kugakirikaho gahita gafunguka. Urabona ko kafungutse. Murabona aho hari password, ni hepfo kuri hotspot password. Aho ni password, urayireba kugira ngo umenye password irimo, kongera ukemeza, ukagaruka aha ngaha. Ubwo muri make wowe wamaze kubifungura, wamaze gufungura hotspot na password yawe urayizi. Ubwo ikintu urahita ukora ni iki ngiki. Ubwo tugiye kuja kuri wa muntu ushaka data. We ikintu asabwa ni iki, aragera kuri aka kantu tugiye kugeraho, aka ngaka ese murahabona: wifi, mobile data, bluetooth, not disturb, do not disturb, flashlight, auto rotate, battery saver, airplane mode. Ubwo we arahita akirika hari ahanditse wifi.
niho arahita akanda. Nizere ko turi kujyana mwese ntawe uri gusigara inyuma. Nimukurikira ibintu biragenda neza, nta muntu urasigara. Urabona ko wifi yabaye on. Ubwo ndakeka aho tugeze nta muntu utari kuhabona ibintu bimeze neza. Gusa utarakanda subscribe bikandeho kugira ngo n'utundi tuntu twose tuzaza tuhagera uze utubonera ku gihe, kandi unasharinga bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye aya makuru. Noneho urahita ukanda aho wifi on ugumisheho kwa kundi uhita ugera kuri aka gafomu. Ubwo urabona baduhaye internet, hepfo handitse wifi find and connect to wifi networks. Ubwo ahangaha hepfo yaho hari searching for networks. Sorry gato, hari akantu nibagiye kubabwira. Wa muntu wa mbere wafunguye hotspot arahita afungura na mobile data kugira ngo data zifunguke, internet iboneke. Murabona ko zirafunguye, mobile data irafunguye. Ubwo muri make, ubwo kuba yarangije gufunguka mobile data, ubwo wa muntu wakonegiseho yatangira kuyikoresha. Urabona ko na hotspot igize ute irafunguye. Gusa muntu utarakora subscribe wakandaho, kuko ni ibintu byoroshye cyane kugira ngo ibintu byose bize bikugeraho. Kandi nzi neza ko ibintu zaza mbageza hari ibintu byiza bizaza bibafasha, yaba inkuru mbagezaho, yaba n'utundi tuntu tw'ubwenge twose nzaza mvumbura, nzaza mubagezaho 5 kuri 5. Twigarukira ahangaha. Ubwo wa wundi barasharinga data, hano searching for networks, urahita ubona iyo telefone iragusharinga data. Numara kuyibona urahita ukanda. Noneho numara gukanda kuri iyo phone iragusharinga data, barahita bakwereka kwandika password. Iyo password urahita uyandika. Dutangira umuntu uragusharinga data twabonye aho password iri niyo yasizemo arayizi. Ubwo arakubwira iyo password uhita uyandika muri iyo wifi, muri iyo ntuza aho bakubwiye kuyandika. Numara kuyandikamo wemeze, ako kanya rwose wifi irahita ikugeraho neza cyane, nawe utangire ukoreshe internet uje kuri YouTube n'ibindi urareba. Wakoze kunkurikira rero, we twabanye kuva ngitangira kugeza aka kanya. Gusa wibuke gukanda subscribe unasharinge kugira ibintu bigende neza. Murakoze cyane.